Minisitiri w'umutekano w'igihugu cya Burkina Faso Mahamadou Sana yemeje ko mu cyumweru gishize muri iki gihugu habayeho umugambi munini wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Yavuze ko abagize uruhare muri uwo mugambi waburijwemo ngo bari hanze y'igihugu, by'umwihariko muri Côte d'Ivoire. Yavuze ko ahangaha hariho bahise bahungira. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwemeje ko bwaburijemo uwo mugambi, ariko ngo wari uteguwe neza, ugamije guteza umutekano muke mu gihugu, kandi abakuru b'uyu mugambi bikekwa ko bari muri Côte d'Ivoire, nubwo ngo bakorana n'abandi bari mu mahanga ya kure. Côte d'Ivoire ni igihugu gisanzwe gishinjwa n'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Burkina Faso gucumbikira abatabushyigikiye. Minisitiri w'umutekano Mahamadou Sana mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu yagize atakazi ka serivisi zacu z'ubutasi kagaragaje umugambi munini wari uteguwe wo kugirira nabi igihugu cyacu. Ati intego nyamukuru yari uguteza umutekano muke. Uko byari byateguwe kose n'abari babiri inyuma byagombaga gushyirwa mu bikorwa kuwa gatatu ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025. Byagombaga kurangira habayeho igitero ku ngoro ya Perezida wa Burkina Faso, ngo igitero cyari gukorwa n'itsinda ry'abasirikari bakusanyijwe n'abanzi b'igihugu. Uyu muminisitiri yavuze ko abasirikare bateguye icyo gikorwa ngo barimo batorotse igisirikare, abirukanywe ndetse n'abandi. Ni igikorwa kibaye nyuma y'ibyumweru bitatu umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afrika, AFRICOM, ni General Michael Langley ashinja ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré gukoresha umutungo kamere w'igihugu cye mu gushimangira ubutegetsi bwe bwa gisirikare. Yamushinje gukorana n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya mu bikorwa bibangamira inyungu z'igihugu cye ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byongera ku mbwirwaruhame zikomeye zirwanya uburengerazuba bw'isi zikunze kuvugana Kapiteni Traoré. Ibi byose hari aho bihuriye n'uko kugerageza kumuhirika. Kuva Kapiteni Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi mu kwa 9 mu 2022 abukuyeho Perezida wariho Lieutenant Colonel Henri Sandaogo Damiba, ibyaha byo kurigisa abantu cyangwa se ifatwa ry'abantu rinyuranyije n'amategeko ngo byariyongereye mu gihugu. Ibi ni byavuzwe na televiziyo France 24. Ibi ngo byabaye cyane cyane ku baturage bashinjwa kudashyigikira ubutegetsi bwa gisirikari ndetse no ku basirikari bashinjwa imigambi yo kugambanira ubutegetsi. Minisitiri w'umutekano muri Burkina Faso Mahamadou Sana yavuze ko abandi basirikare barenga 10 barimo abasirikare bato n'abakuru bafite inzego za gisirikare bayobora ngo batawe muri yombi kubera gukekwaho kugira uruhare muri uyu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Muri abo basirikare barimo nka Komanda Ouedraogo Frédéric. Uyu ni umucamanza wa gisirikare wahoze ayobora batayo y'ubutabera bwa gisirikare. Nkuko byemezwa n'inzego z'umutekano za Burkina Faso, uyu muyobozi yari mu iperereza ku rupfu rw'undi musirikare witwa Ismaël Touagobu. Uyu nguyu yarashwe mu kwezi kwa 10 mu 2023. Uyu Touagobu yashinjwaga kugira aho ahurira n'umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi. Icyo gihe umushinjacyaha wa gisirikari yavuze ko igikorwa cyo kumufata ngo cyagenze nabi. Kuwa gatatu mu cyumweru gishize, Captain Elise Tassembedo ni umuyobozi wa batayo ya 12 y'abakomando, akaba ari nawe uyoboye itsinda ryihariye ry'umutekano mu majyaruguru rikorera hitwa Ouaiguyu, umujyi mukuru w'intara y'amajyaruguru, nawe yafatiwe mu murwa mukuru wa Gadugu. Ibi byemejwe n'inkuru yaturutse mu nzego z'umutekano. Yajyanwe ahantu hatatangajwe mu gihe ngo yaragiye kwitabira inama yagombaga kubera ku cyicaro cya gisirikari. Mu gihe kirenze umwaka, abasirikare benshi bafite amapeti yo hejuru barimo na Evrard Somda wahoze ari umukuru wa gendarmerie, bose barafashwe bashinjwa gutegura imigambi yo guhirika ubutegetsi cyangwa se guhungabanya inzego za leta zitorewe n'abaturage. Abayobozi bamwe baheruka kuvanwa mu myanya bakurikiranyweho uruhare muri icyo gikorwa. Perezida w'inzibacyuho Kapiteni Ibrahim Traoré yahise abasimbuza mu gihe gito. Nubwo umubare w'abasirikare batawe muri yombi utaramenyekana neza, haravugwa ko hari abandi benshi bashobora gufatwa vuba. Abashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bavuga ko ibingibi bisa n'izindi nshuro zo kugerageza guhirika ubutegetsi zabayeho mbere. Bamwe mu bantu barimo gukurikiranwa n'inzego z'umutekano n'abahoze ari abasirikare bakuru bagiye birukanwa mu gisirikare n'abagitorotse. Ni muri urwo rwego inzego z'umutekano zemeza ko hari umwuka mubi ndetse n'umutima uhagaze mu bashinzwe umutekano by'umwihariko abasirikare. Ibi byose
bibaye mu gihe kuwa kabiri ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kane inzego z'umutekano za Burkina Faso nabwo zari zasohoye urutonde ruriho amazina 32 n'amafoto y'abantu 32 bashakishwa bashingwa kwishyira hamwe mu mugambi w'abagizi ba nabi ngo bafite aho bahuriye n'imitwe y'iterabwoba. Kuri urwo rutonde hariho abasanzwe mu mitwe igendera ku matwara akaze yitirirwa idini ya Islam, ariko harimo n'abanyamakuru n'abanyapolitike nabo bashinjwa kuba bafitanye isano cyangwa se imikoranire n'iyo mitwe y'iterabwoba nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano. Ni ku rubuga rwa Facebook rwa Minisiteri y'Umutekano ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kane ubwo hasohorwaga ifoto y'aba bantu bashakishwa yanditseho ngo itangazo rishakisha. Kuri iyo foto hagaragaragaho urutonde rw'amazina n'amafoto harimo abagize imitwe y'iterabwoba bya nyabyo, ariko harimo n'abanyamakuru n'abanyapolitike. Uwa mbere kuri urwo rutonde ni Jafar Diko. Uyu ni umuyobozi w'umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba wa Ansarul Islam ufitanye isano na Al-Qaeda. Afite imyaka 50, akaba yarasimbuye umuvandimwe we Malam Diko washinze uwo mutwe ariko wapfuye mu 2017. Jafar Diko niwe wamenyekanye cyane nk'umuyobozi w'ibikorwa bya jihad mu gihugu cya Burkina Faso. Uretse uyu muyobozi w'uyu mutwe, kuri urwo rutonde hariho na Naïm Touré uzwi nk'umuntu ushyira ahagaragara ibihishwe hagamijwe gukora ubuvugizi, lanceur d'alerte. Hariho kandi uwahoze ari meya w'umujyi witwa Dori yitwa Ahmed Aziz Diallo. Captain Ibrahim Traoré uyoboye ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso yatangaje ko aba bose ari abanzi b'igihugu. Ati ndashishikariza abaturage kuba maso kurusha uko byigeze kubaho mbere kubera ko abanzi b'igihugu bakajije umurego. Ati turabategereje ngo tufate ingamba zikomeye kandi nta numwe tuzagirira impuhwe muri bo. Muri bamwe mu bashinjwa n'umukuru w'igihugu kugira uruhare mu mugambi wo gushaka kumuhirika harimo umunyamakuru uri mu buhungiro wahoze ari na perezida wa komisiyo y'amatora Ahmed Newton Barry. Uyu munyamakuru asubiza ku byo gushyirwa kuri urwo rutonde no kuba yarashinjwe na perezida yaragize ati intego ni ukutwangisha abaturage no kutugira abanzi b'igihugu kugira ngo amajwi yacu azime. Ati birababaje kubera ko ntabwo wavuga ko ibintu bimeze neza mu gihe abasirikare barenga 100 bamaze kwicwa, ibirindiro by'igisirikare birenga 10 bigaterwa n'imitwe y'iterabwoba. Ati ni politike ishingiye ku matangazo y'iterabwoba no kuguhunga ibibazo. Nk'uko abyivugira, n'inzego z'umutekano za Ouagadougou zimushakisha mu rwego rwo guhisha ibibazo bikomeye igihugu kirimo, mu gihe ibitero bihitana abasirikare hamwe n'ifatwa ry'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Traoré bikomeje kwiyongera. Ku rundi ruhande, umuryango Human Rights Watch wagaye bikomeye isohoka ry'urwo rutonde uvuga ko biri mu murongo wo gutera ubwoba abaturage. Mu byumweru 2 bishize, umuyobozi w'umutwe w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika, AFRICOM, General Michael Langley yamaganye ubutegetsi bwa Burkina Faso ku kuba ngo bwifashisha umutungo kamere w'igihugu cyane cyane amabuye y'agaciro ku nyungu zabwo bwite. By'umwihariko yatunze agatoki perezida Captain Traoré avuga ko ngo ari ikibazo ku baturage b'igihugu cye. Aya magambo ya General Langley yatangarije mu kiganiro cyabereye imbere ya komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ingabo, aho yasobanuye ibikorwa bya AFRICOM ndetse n'ihuriro hagati y'igisirikare cya Amerika n'ibihugu bya Afrika. General Langley yashinje Traoré ko yafashe umutungo w'ingenzi w'igihugu cye akawushyira mu nyungu ze bwite z'umutekano. Iyi komisiyo ishinzwe umutekano muri Sena ya Amerika yateranye ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa kane. Perezida w'iyo komisiyo ni Senateur Roger Wicker yabajije General Michael Langley ikibazo kirebana na ruswa n'akarengane bifitanye isano n'ubucuruzi Ubushinwa bukorera muri Afrika. General Langley yahise ashinja ko amafaranga avuye mu mutungo kamere wa Burkina Faso hamwe n'andi ava mu bufatanye n'Ubushinwa ngo akoreshwa mu gushyigikira ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Burkina Faso aho gufasha abaturage b'iki gihugu. Ati yego rwose bwana perezida, ndabibona kandi ntacyo bitwaye kubishyira ahagaragara. Umutungo wa zahabu bafite ukoreshwa gusa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikare. Agaruka ku mpungenge rusange zerekeye uruhare rw'Ubushinwa n'Uburusiya muri Afrika, General Langley yavuze ko ishyaka rya gikomuniste ry'Ubushinwa ngo rishaka gukoresha Afrika nk'urubuga rwo gukwirakwiza amatwara y'ubutegetsi bwabo ku isi, mu gihe Uburusiya bwo bukoresha umutekano muke ndetse n'umuvurungano uri muri Afrika kugira ngo bugire aho bugera. Ati mu rwego rwo kurinda igihugu cyacu n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugomba guhagarika ibyo bihugu n'abafatanyabikorwa babyo bafite imigambi mibi ku mugabane wa Afrika.
Aya magambo y'uyu musirikare mukuru wa Amerika yakwirakwijwe vuba cyane n'ibitangazamakuru byo muri Afurika ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ateza impaka ndende n'uburakari bukomeye mu baturage, mu baharanira uburenganzira bw'abantu n'abasesenguzi mu bice bitandukanye by'umugabane. Abanyafurika benshi bifashishije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kugira ngo bagaragaze umujinya wabo, bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwivanga mu bibazo by'igihugu cyigenga no kugira ubucurabwenge muri politike mpuzamahanga. Umwirabura w'isoni nke ni kumwe mu bakoresha urwo rubuga yanditse mu gusubiza ku magambo ya General Langley, agaragaza uko benshi babifashe nko gutoneka cyangwa se kwitwara nk'abakoloni bashya bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yavuze ibi kubera ko aya magambo yo kunenga Perezida Capitaine Traoré yavuzwe n'umujenerali w'umwirabura w'umunyamerika avuga kuri perezida w'igihugu cya Afurika cyigenga. Capitaine Ibrahim Traoré yageze ku butegetsi abinyujije mu ihirikwa ry'ubutegetsi rya gisirikari mu 2022, yihaye inshingano nk'umurinzi w'ubusugire bw'igihugu cye. Ibintu byamuhesheje icyizere ku ruhande rumwe n'amakenga ku rundi, kubera uburyo akomeje kwitwara ku ruhare rw'amahanga, cyane cyane ibihugu byahoze bikoronije Afurika n'imiryango y'ibihugu by'uburengerazuba. Amagambo akoresha mu mbwirwaruhame ze iyo avuga ku Burayi na Amerika, hari Abanyafurika bayamukundira, Abanyaburayi bakarushaho kumwishisha. Ibi bituma ikimubayeho cyose hari abaturage batari Abanya-Burkina Faso gusa babona ko hari uburyo bw'ubugizi bwa nabi no kwishyira hejuru ibihugu by'uburengerazuba bikomeje gukoresha mu mubano na Afurika ngo bishobora kuzagira ingaruka kuri Capitaine Traoré. Ababikurikirana bavuga ko amagambo nk'ayavuzwe n'uyu musirikare mukuru wa Amerika wongera gushyigikira igitekerezo cy'uko abayobozi ba Afurika badashobora kuyobora cyangwa se gucunga umutungo w'ibihugu byabo badashyizweho igitsure n'amahanga. Bamwe banagereranije amagambo ya General Langley n'ayo musirikare uharanira inyungu z'abakoloni b'iki gihe, bavuga ko ari nko gushaka gusubiza umugabane wa Afurika mu maboko y'abahoze bawukandamiza. Nta gisubizo General Langley cyangwa se igisirikare cya Africom batanze kuri izi mpungenge zaciye ku mbuga nkoranyambaga. Hari abasesenguzi bavuga ko ubu bwumvikane buke bubaye mu gihe cy'ingenzi cyane, aho ibihugu bitatu byo muri Afurika y'uburengerazuba ari byo Mali, Niger na Burkina Faso biri mu murongo wo kwitandukanya burundu n'uruhare rw'igisirikare cy'amahanga, cyane cyane Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Sahel. Mu gihe ubushyamirane hagati ya leta za gisirikare muri Afurika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bukomeje gukura, amagambo ya General Langley ashobora kongera kuzamura umwuka mubi ndetse agaha umurindi imyumvire yo kwigenga no kwigobotora amahanga ikomeje gufata indi ntera muri Afurika. Icyarimwe ishyaka rya Economic Freedom Fighters ryo muri Afurika y'Epfo riyoborwa na Julius Malema rizwiho ibitekerezo bikomeye by'ukwigenga kwa Afurika, ryamaganye bikomeye ibirego byatangajwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika kuri perezida wa Burkina Faso Capitaine Ibrahim Traoré. Mu itangazo ryashyizwe hanze binyuze ku rubuga rwa X, EFF yaragize iti turamagana kwivanga kw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika n'imigambi yabo yo kugenzura umutungo kamere wacu. Economic Freedom Fighters ishyigikiye ibikorwa bya Capitaine Traoré byo gusubiza zahabu ya Burkina Faso mu maboko y'abaturage no kwigobotora igitutu cy'ubukoloni bushya. EFF isobanura ibi birego nk'ikimenyetso cy'uburyo bw'amayeri ya gikoloni bugamije guhungabanya igihugu cyigenga cya Afurika kiri mu rugamba rwo gusubirana ubusugire ku mutungo kamere wacyo. Iri shyaka rya EFF riri mu murongo umwe neza na Capitaine Ibrahim Traoré. Muribuka amagambo ya Capitaine Traoré ku Burayi na Amerika: bagenzi banjye barwana shyaka, Imana yaremye isi n'ibiriho byose birimo ibyishimo, ibibazo, ibyiza, ibibi, abantu, intiti, inyamaswa n'ibindi byose biyiriho. Ariko twebwe abantu twahisemo guhindura iyi si ikindi kintu. Ku bakoloni n'abambari babo bafite imyumvire yabo yihariye y'isi, niyo ngiye kubasobanurira. Kuri bo isi bayifata nka mpande eshatu, triangle. Muzasanga mpande eshatu mu bimenyetso byabo byinshi, wenda ntimubisobanukirwa, ariko kuri bo isi bayifata nka mpande eshatu.
ku gasongero k'iyo mpande eshatu hariho ubwami bw'icyiza, kandi ubwami bw'icyiza nibo bakwiye iterambere, nibo bakwiye ibyiza byose, nibo bakwiye uburenganzira ku byishimo byose byo kuri iyi si, nibo bemerewe ubutunzi bwose, nibo bafite ububasha bwo gutegeka uko isi ikwiye kuba imeze, nibo bagena uko abantu bakwiye kubaho, bagashyiraho amahame yabo. Niyo mpamvu mu gihe cy'ubukoroni cyangwa se mu gikorwa cyabo cyo kwigarurira isi, bageraga ku butaka bwacu bakavuga ngo barabuvumbuye, kandi bahadusanze twarahavukiye. Kuri bo twebwe turi inyamaswa, ntabwo turi abantu, ntacyo dufite nkabo. Batwitaga abasangwa butaka, les indigènes, ariko bo bakiyita abantu. Uburenganzira bwose ni ubwabo, kandi kuri bo isi igomba kugendera ku mabwiriza yabo. Biroroshye kubyumva. Reka mbaho urugero. Uzareba amafilime yabo, bashyizeho gahunda yo gukwirakwiza imitekerereze yabo kugira ngo bimenyekane ko ari bo beza kurusha abandi. Nibo bagomba kugira byose, ntushobora kubihakana. Muri izo filime zabo uzahora ubona ababi akenshi ari Abarusiya, Abanyamerika y'Epfo cyangwa se abirabura, bagaragazwa nk'abagizi ba nabi, abacuruza ibiyobyabwenge, abamamyi, abacuruza abantu. Muzabona Abarabu bagaragazwa nk'abaterabwoba. Uko niko babona isi. Niyo ufashe urugero rw'ubukungu, ni bangahe muri twe batitaga ibicuruzwa by'Abashinwa ngo ni ibintu bibi kandi bidakomeye, bya fake, bikoze nabi? Uko niko twajyaga tubivuga. Ariko uyu munsi ndababwira ko twibeshyaga rwose, kubera ko Ubushinwa bufite ikoranabuhanga rigezweho ku rwego rwo hejuru, kandi niho ibihugu byinshi bijya kugura ibicuruzwa maze bikabishyiraho ibirango byabyo, hanyuma bikabitugurisha nk'ahari ibyabo bwite. Mushobora kubyiboneraho muri hose. Abashoramari bacu bakora mu bwubatsi ntabwo bashobora kubihakana, ibikoresho byabo byose muri iki gihe biva mu Bushinwa. Abakora ubwikorezi nabo nuko bari baratubeshye. Mu mezi 20 ashize twagenze isi yose dushaka inganda n'ibigo bikora ibikoresho, ariko twasanze ibikomera byose ari ibiva mu Bushinwa. Ariko kubera uburyo bakoresha itangazamakuru, batwigishije kwanga ibicuruzwa by'Abashinwa, batwumvisha ko ibyiza byose bikomoka iwabo, nyamara siko biri. Reka dusubize amaso inyuma kugira ngo mumenye neza ibyo ndimo mvuga. Ndizera ko bamwe muri mwe muzafata umwanya mugasoma ku byerekeye abami b'Abarusiya, Abatsar, mugasoma iby'intambara z'Abamongol, ubwami bw'Abaperse, Abaturukiya, Abanya-Ottomani n'abandi. Muziga amateka yabo bose, muzumva impamvu isi imeze uko iri uyu munsi. Ku gasongero ka ya mpande eshatu navugaga, hari ubwami bubiri bukomeye. Ku ruhande rumwe hari ubwami bw'ikibi nk'uko babivuga, ku rundi ruhande hari ubwami bw'abacakara. Nguko uko babona isi. Ni bande bita ubwami bw'ikibi rero? Nabo navuze mbere, bya bihugu n'imico navuze ko mukwiye gusoma. Abami b'Abarusiya, abami b'Abaperse, Abaturke n'abandi. Niyo mpamvu nabasabye gusubiza amaso inyuma. Musoma amateka yabo, muzamenya impamvu babafata nk'ubwami bw'ikibi. Kuri bo, ubwami bw'ikibi bugomba kurwanywa no guhanagurwa ku isi. Kuri bo, ubwami bw'ikibi ni ishusho ya Satani. Bacengeje iyo myumvire mu baturage babo bakoresheje itangazamakuru ryabo. Reka mbaho urugero rugaragara. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu myaka y'1980, hariho gahunda ikomeye yo gusenya Uburusiya. Bashyizeho amayeri 3 akomeye cyangwa amacenga 3. Hari ku buyobozi bwa Perezida Gorbachev mu Burusiya na Perezida Ronald Reagan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebe ayo macenga 3. Icenga rya mbere bwari ubwumvikane na Arabia Saudite. Bagiye Riyadh basaba Arabia Saudite kugabanya igiciro cya petrole ku kagunguru, kikava ku $35 kikagera ku $7. Ibyo babikoze kugira ngo ubukungu bw'Uburusiya bugwe. Amayeri ya kabiri cyangwa icenga rya kabiri, ikibazo cya Afghanistan. Mwibuke abamvuga ni ba bantu baherutse kuva muri Afghanistan bavuga ko abatalibani ari babi cyane, nyamara bo ubwabo
nibo baremye abatalibani. Perezida Ronald Reagan ubwe yakiriye abatalibani muri White House. CIA yabahaye intwaro harimo na za missile Stinger solaire kugira ngo barwanye abarusiya muri Afghanistan. Ariko nyuma yaho bavuze ko babarwanya ngo ni abantu babi cyane. Icenga rya gatatu, Star Wars, ikinyoma gikomeye cyane. Iri cenga rya gatatu ryari projet IDS, Initiative de Défense Stratégique, izwi nka Star Wars. Muzige neza ayo mateka, muzamenye uko bashutse Perezida Gorbachev ngo atangize projet Paulus yahitanye burundu Uburusiya bwariho icyo gihe. Ubwo Uburusiya bwari bumaze kugwa, abo biyita ubwami bw'icyiza batangiye kwigarurira isi yose. Gusa haje kuzamuka Vladimir Putin n'itsinda rye, bagerageza kuzamura Uburusiya. Reba uko Iran imeze uyu munsi, yafatiwe ibihano byose bishoboka. Reba uko bafata ibindi bihugu bakoresheje itangazamakuru, bashobora gutuma ukunda cyangwa se ukanga igihugu runaka. N'abahanga mu itangazamakuru bakoresha inzira zose zishoboka kugira ngo bagene uko isi ibona ibintu. Reba intambara zibasiye isi yose uyu munsi, bahanze byose ku nyungu zabo bwite. Reka tuvuge ku bwami bw'abacakara. Kuri bo ubwami bw'abacakara na Afurika n'ibihugu bimwe bya Amerika y'Amajyepfo. Mu bitekerezo byabo nk'uko nigeze kubivuga, Afurika ni iyabo, ubutaka bwacu ni ubwabo, ubukungu bwacu ni ubwabo. Ntibashobora kwemera ko Abanyafurika bigenga cyangwa se bahangana nabo. Kubera iyo mpamvu bashyize mu mitwe yabo ko Umunyafurika ari umuntu woroshye kuyobya, ko Umunyafurika agendera ku marangamutima gusa. Buri gihe bazabona Umunyafurika ugomba kurwanya mugenzi we. Bakoresheje itangazamakuru kugira ngo twange ubwoko bwacu, twange uruhu rwacu. Reka ntange urugero. Mu muco wacu no mu mico myinshi yo muri Burkina Faso, umubabaro wagaragazwaga n'ibara ry'ubururu. Iyo umugore yapfushaga umugabo, yambaraga ubururu mu gihe cy'icyunamo. Ariko nibo badusabye kwemera ko ibara ry'umukara risobanura urupfu, rikaba irya sekibi n'iryo gusuzugurwa. Ibyo twarabyemeye ku buryo iyo turi mu cyunamo natwe twambara umukara. Tugomba gukanguka, tugomba gusobanukirwa imyumvire badushyizemo. Kuri bo nibo bwami bw'icyiza, hari abandi bafatwa nk'ubwami bw'ikibi, naho twe tukaba ubwami bw'abacakara. Nguko uko abanyamahanga bashaka ko tubona isi, mukwiye kubimenya. Noneho ubu ngiye guha ubutumwa bukomeye abanyabwenge bagikorera bampatse ibihugu. Ndabwira bamwe mu banyabwenge bacu bakomeje kuba abavugizi b'abakoloni bashya. Ese ntibazi ibi byose navugaga? Ibi mbabwiye ntabwo ari byo nahimbye, byarasohowe, mushobora kubisanga mu masomero no kuri internet. None aba banyabwenge bacu baba baratinze gusoma ibyo, cyangwa n'uburiganya n'amadolari bagiye bahabwa babasaba guhatira abandi gukomeza kubaha abapfukamisha Afurika? Abanyabwenge nyabo bagomba kwigisha rubanda kugira ngo ikanguke. Bagomba gufasha abaturage kumenya inkomoko yabo no gusobanukirwa uko abashaka kubategeka bababona. Dufata urugero rw'amateka ya zimwe mu ntambara, nk'intambara yo muri Iraq. Babeshye ko Iraq ifite intwaro z'ubumara zishobora gutsemba abantu ku isi. Abasenateri bamwe muri Amerika bifuje ibimenyetso, ariko ntibyaboneka. Abayobozi bamwe muri CIA barasezeye kubera ubwo buhumyi bwa politike. Ibimenyetso by'ubwo buriganya byakozwe n'ibihugu by'uburengerazuba. Mushobora kwibuka ko Niger yashinjwe ibinyoma ngo yagurishije uranium kuri Iraq. Nyuma ako gace k'ikinamico kageragejwe kongera gukoreshwa, bavuga ko Niger yagurishaga uranium mu buryo butemewe na Iran. Ibyo byose ni ibihimbano. Ni amayeri yakoreshwaga agikoreshwa n'ubu kugira ngo batsindagire ibyo bashaka ku isi. Twari tubizi kuva kera. Babeshye ku ntambara ya Iraq, nta kimenyetso cyari gihari. Amashyirahamwe mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye nyuma y'ubushishozi nta kimenyetso na kimwe babonye gifatika cy'izo ntwaro z'ubumara. Ariko bari bafite intego yo gusenya Iraq, babigizeho. Bashinze leta ya Kiislamu nk'uko bigeze gushinga abatalibani mu myaka ya za 80. Nyuma baza kwigira nk'aho barwanya abo biremeye bo bwabo. Dukeneye gukanguka. Iyi mikino imaze igihe kirekire. Tugomba gukanguka, tugashishoza, tugaharanira hazaza hacu.
Izi ntambara zatangijwe n'ibinyoma. Iraq ni ibinyoma, Syria ni ukuri kwahinduwe ubusa, Libya igihugu cyasenywe ku nyungu zabo. Ibi byose byarugungabanya amahoro y'isi ku nyungu zabo. Ubu rero hari ubushukanyi mu gace kacu. Ubu turimo kubibona mu karere kacu ka Sahel. Turimo kubona iterabwoba ryacuzwe kandi ryakwirakwijwe nabo. Buri gihe babona umwirabura bacengezamo amatwara, agafata intwaro akarwanya umuvandimwe we. Nta kintu na kimwe cyahindutse. Muri twe huzuye abigurisha kubera amadolari. Bamwe barabashyigikira kubera gusa amadolari make babaha, bagahinduka abanzi b'igihugu cyabo, bakarwanya abavandimwe babo. Ibi bigomba guhagarara. Nashaka kubanza gutanga ishusho rusange y'amateka y'isi kugira ngo mumenye uko bampatse ibihugu babona uko isi imeze. Ibi byose babyumvikanisha muri biriya bihimano byabo by'amatsinda agenda afashe ya shusho ya mpande eshatu, triangle.